संवसारांत व्हड म्हूण आपण गिरेस्काय कितली आसत पूण पोटाक भूक लागत ती गिरेस्काय खायना कोण मनजाक हो मनीस उपाशी उरल्यार थोडे दीस रोखडीच वेता मरण फुडी जिवी उरोंक सगले रचणेक पळय देवान दिलां जेवण म्हज्या वाड्याची पिकनीक आसली पिकनिकेक आमी गेलीं सगलीं सकाळच्या वेळार जायत्यो गेम्यो घालून खुशाल जालीं जेवणाचो तो वेळ येतगोच सगलीं आमी जेवण रांदूंक लागलीं त्याच वेळार एक चेडो आपले व्हंकले घेवन दोगांय पासोयेक गेलीं जाऊन आत बोट घालून जेवण तें रांदलें देवाक अर्गां दिवन जेवण तें जेवून दादूसकायेन पोट भरलें ते चेड्या चेडवाचें जेवण पडटा तें काडून कुशीन दवरलें येतोच पळयात इतलें जेवण काय म्हूण चेड्यान काडून भायर मारलें थोड्या दिसांनी तो चेडो आवचितूच पळयात दुयेंत पडलो जेवता तें जेवण पोटान दवरना रोखडो चुंकतालो मेडिकल ताजो टेस्ट कोत्तूच कॅन्सर जाला म्हूण रिपोर्ट दिलो कोणूय म्हणटलो जेवणाक ओकमान केलो देखून इनाम मेवलो कसल्याय फुकसावांक लाखांची जेवणां कोत्ता थोडी रीत माण सुगेन आपल्याक जाय तितलें जेवण घेवन हाडटा थोड्यांक सुमार आसना एकूय डीश सोडिना जेवणाचो दोंगर घेता वदें जेवण जेवून वदें थंयसर सांडून जेवणाचो विभाड कोत्ता 2 मासडी आनी 5 हुंडे घेवन जेजू ओजा लोकांची भूक मागता उरलेले कुडके पाटल्यांनी बोरात म्हूण शिसांक सांगता जेवणाचो विभाड करिनाका जेजू आमकां बरी शिकोण दिता कितलीं जाण बाबडी जेवण ना जावन कचऱ्यांतलें काडून खाता जेवणाचो विभाड करिनाका तायचो दिसपटो देव दिता